Another smile Ghana TV for Muslim for campaign, aka Fukin. My name is Honkan or Basso Cono. Becky. Sorry, Pepe. Abusia, I'm home in the mail or high near Bonnet. And Rabbit Church and Simca Friday, actually, when they are Abrokyire Mu Nsem Friday. Abba, I'm some money, if you quite want any quarter stay, card master for Namiatum, Yababi Trufi. Just a neighbor said that Trunk Walker said, you're saying your person in Kunyantino. Cørønav and human beings so most and big go home. Yet I catch him saying, Same be a bar, and I'm saying Ghana for papa, a wild brute to the Germany Crumantino. Is it me a day? A bar on 10 a day, a little to a castle. MOBBR, no BBR, so the etse, Senna Echo, man. I'm say, on Monday, laws for a day, eba. I say no, Salo and I the ebano. Ghana Fundu home Monte. Okay. About coronavirus, new measures are Modeba. Muse kroma na ewo no enam weather ni ntino awo ne eba no mudu no munim se enya ade a yare no be ebesan akoso but si ya no ye bompa ye kura na aja dia na enyeye se no lockdown no wan hwe ebesan ade aba efrinra me ka chiri nwan Ghana fo ye free bi Germany kroma se Germany kasa chasa Ausgangssperre Ausgangssperre no chire se brofo ma me chire ase ma ye enko a trace more time or more the day. I should say, be a time say, about time say, ya more beyond your day. MP. Fear the couldn't feel one. Therefore, the car free. I said, it's one of my children. And she cast me forever. I'm some friends that say car free, car free. We all gonna be an way gonna need to the air can I say. It's almost under some run I the Abbe Beam. Take an Indian Ghana for being a day empty. I've been finding the BeckyTv here the Bremen. If we end run, what she says, I'm run. If you will never saw camera for Friday, as I have a camera. Almost as I'm run, almost say free and I do 9 o'clock. 9 at the aircon. And you can so be a day. A PP basabasa. And you can so be a PP and 2 Pia a be a Juma Wayano. A Jumanama letter. Said the last year a buyer. Even a Jumanite, a Jumanama letter, and take a letter at Jumanite at Amount. And on maybe a police push yawa. What the better woman. Now, watch that police for the say. You see, I'm a quiet Juma, and I'm for a Juma and a eba. And yes, I say we need to maybe a D. Now say a bob, and you may 9 o'clock going. No Pia Bontia. And no, you're too I reborn. To say, they happened last year. You see, almost under about. And as I say, no, they toss be able to say, I ain't no Ghana for, and for Momo to you say, yeah, Ghana for be and Pesebe, they be war panino. Tio be bring some be panino. It's a law with the assign abeni. And then you run on more tenacity. Our parliament assign sign. Obaso and wash it. And then you run on more tenacity or parliament assign signs are alone. And Tiamon Paya say, Salon, and may fix. Say, air fix the air, and you'll be able panino by force. Because they say no more yaba to say, why wouldn't you sucano? If I don't do so, I need a fruit train. Oh, Kruma. Oh, Germany here. Maybe Germany has 7 America. If I don't know the food train, then no more use to castle. They said, the more you say, the one now food train in Biano. Oh, Panas, a wound kuta. A year house vice now, just a lot of panny and one. Not control for back a train one, a remarka. Say, Mra air banana. But you see, I don't want your ensign here. President Tinyang the ensign, but my own be a day, and the Atu, Germany. Till now you may no more tenacity. No master sign to flit na kono se ba never be fixer ye be san ba bonten abe catch any Ghana for say bia won person be wo pane no a na e bia ni manimu ya no hu kwan abefa so abe dey betuto nyoma e bia wo kwa adwuma na abefa taxi aboka eno no ye wo choice pane yo musuro yes we say pane dey before musuro Ghana for mutu pane dey before suru pane no enyahu ne che ne say akwa say tetanus enyahu. Yeah. Fever anyam. And our info. What I say, I cry, walk cry. You want a panier, bear 3 or 4 crowds 5. And son of Cørønav be about 2 years. It's the same thing. So what I say, the same thing to do. Panier nobody who ashamed now panier no why we be you will be share mammy. We meet because all panier Cørønav when Sabah couldn't yet maybe. I am. What I say, tetanus panier. Tetanus panier. Your more baby, I'm one. What the idea? Tell you why now you still. Omoboa. Share panier we no tetanus panier. Tetanus ankasa panier. And no, and polio. And they can polio panier. And no more beer. Show
omo obi a nipa ne night mi twikom nipa ne say de timi twikom eno mpo no still krom ye de omo guso won kra no still na no abrofo no omo upgrade omo ho still omo guso ye de omo guso ewo amanfo obaso anu a share video no na onua bi nya info entie ti Ghana for ne srem ye video bi say ya obaso a share na onua bi nya de entie because we special info what you say we video be boa nyese de bi ba betena ha say ne ba be ye bi say ni say da bi information bi say ba eno ntina ya fa say adwuma na to ye ho so what you say timinia mesrew e say dia kwakoba no pane ne de on pese by force obi aye de etimi ewo pane no na pane no so wa e be boa wo because owo pane no a e bia say bia memete o e bia na me nwo example e bia mi suka 24/7 enti me bi say kra no nka me kra ka ho hia me nka mfa ho so what you say ka no bi say nka mfa ho because e bia me kwa adwuma 24/7 mi suka e bia me yere so no obekọ na adwuma na obekọ ka na se ni school a anase ba kwa kodi dwa ni nyina ne ye kobom bibia na yusuka ndika information bi say kan frɛ ho bata nam sa adwo papa kita ye mempasa wo Ghana ni e bia wonte ye na akwa tom na ka say oh nti ade we pa say bia adwompan ye videos nyina nti adwompan nti wanya research an kan kyerɛ ye ɛna ye say akwa to trap musa no nti Ghana fo ndo bi wo te kromo e bia kasa no e bia wonte be say me tu e me kasa no kana 100% but kakra metimi kan ende meti ase no metia ma san busam yi ne a kire ma se yi na fide me da brem se na be dey e be boa wo so ati ase nti se mra e se omode ba about coronavirus no ma me eno no kakra metima dey aka edaka ho no nti we dey eno no e ya ade a quick one ene ye dey e brem e se yentinsi Abrokyire asem ma me wo se Abrokyire abrabo eno wa bibre dey e koso e wa Abrokyire asetenem no wa bibre koso a entwa yi titro pa yenuan mu a omo Ghana omo no se bi o se nka Ghana fo no wo ba so no ahye nka Ghana fo no wo ye boga na wo akonto mu hase ya se nka Ghana fo no etimide the kind of respect bi ye dey e de ema na ti wutimi de bi kofie na nka fie fo hweso ma wa nke se ko mu yire omo because so what Abrokyire a obi ya ejina Ghana fo so so what I say so what Abrokyire na bi ya ejina Ghana fo so ba Ghana fo no be bless Abrokyire fo trimode ba me hunu sa Abrokyire fo trimode because ono te Abrokyire e na wo hia ne moa e na wode ade na ebrew wode brew no wan hweso yi na wan hweso yi no e bada na next time wode aba nti e ka pa na Ghana fo no edi boga fo abro efiefo abusuafo kra na omoye west kra wodi agwa abusuafo omebọ fom wodi ade akoma wunia sa onhwe so na sika no wadi we bronya ebe Abrokyire fo ehunama no Ghana fo nkoa ne busa Abrokyire fo ye bronya ade yesusu this year ye de be ba bronya ade fi Ghana fo ko Ghana fo da bia no o Abrokyire na me hia gift we bronya be bai obi a be 10 years 5 years on to kan no omusa so won to say yo say ni pa no on to kan ba bronya nkwa no be frɛ Aja Ghana for ya de won pa ye say ne birthday obeka ya frɛ o te Abrokyire na birthday wo ye me dey Easter obeka wa frɛ na Easter wo ye me dey New Year oh boga na New Year ja wo ye me dey bronya wo ye me dey da ben na boga bi afro bu Ghana ka say Jack edru me birthday na wo ye me dey wa braka Ghana for no bi no obi wo ko beta frɛ o ka oh na wo size say me African way bi na me pam enye de enfam commit my year no so your birthday gift pa what I say but omunye wo de ne kita no wo say pe wo de na dey e de aka ho na wo ka kire no say bia ma ya ade ama na so wani nti next time nye bi ma yes o utiri mo den e na we nye nipa bia we nipa fon on keke kansem basa ti me da bia na Ghana fo ndi ya na me kan asem say ya anhwe no bi ya na say ya ntimi antoto ya kwan ya da bia no e be bu nipa bi mu abunfia ebu nipa bi mu kana se nipa bonefo enso na e ya ade a sabi wo mu tifi no na nka se wo bo ho asempa wo ba so anu ahye wate ase wo ba so ahye na onua Ghana ne bi nya bi ntie se Abrokyire abrabo no enye bete Abrokyire se na abrabo no enafom ni nyina na omode mu abaye dai obeyere ho aye dai abo wate se ne nkomo no angle bi abaye dai bebem ni nyina na omode mu abaye dai obeyere ho aye dai abo abusu ye kasa no na ye kan fu develop Ghana skin care o ni tinye de e wo ho so ate ase me yere kasa hu de wa
many messia no me pimples ba nessa ako ni na divine organic skincare products and no na me ye me use ama me color ya such na ha no obi aya na Becky de bia na mo de ha me and uncle ben na use uncle no me de abanti sister brother brana betobi why the number no a caption no so ye we are the better honum na my dem a contact no divine organic skincare products and our tea so dem honum a tea no so wo fusu na o pese wo futwe but tea no emra wo ho emra wo nya se wo nom ya na wo so ati na ko be chirichiri mu kama tea no divine organic divine organic skincare products amamo mo hwe manim ya ene nkuyi mo dem wa mo nhwe Busia sa pepe sada mere aka no sa pepe divine o UK wo ye de wo boy adwuma bibia ye kama sabi o nye fake okwa ade se o ye ma obia no be de obeye no an say wo ye de wa kire na o kala ene wo hawo ono an ye ni nku no no wa ye de wa tron bo ase kama a prepare nku na be je wo no da ye de wo da ma okwa o bo AdwenepaheneTv na BeckyTv a o ma 10% discount also no mo be top sa pepe nti ma me to da na eno bi wo ho na e me ya wo mu because so want to check eno bi e wo abrabo mu a on na se wa enye obi amena mpushi wa because nipa kwa wo fruit ya eso bi e de epushi mu da bia no bi pushi wa abrabo mu a e boa wo yati Abrokyire no beto business ba ne nyina no Ghana efiefo no ko establish business o ho a eno na nka e boa wo ade a awe ho pa ne se obi wo ha se bi wo fie obetimi afro se oh we the madam for no se bi no na ko school to we na mesrew e mahu ka bi emre bi obi frɛ me saa na me no me to no me tirimu nye dene but o da asem ba me ti wonu masem wi a na ma ye calculation ehunu se ade we be boa na se emmoa me o na madam for bi am na ko school o frɛ me so Evans mahu no ka bi na ka no de manage ho pa beginning sa na o ye ho ka bi manage ho pa na ka we de ka me se o be check ma me ti me check ka na nyina na bo na se ka na ha no beto no be 4,000 euros. That's why I in Ghana the also no abetimi ade okay nti oka kire me na afi de later no uni ma so kan o we do sreme a ska bia na ko hwe ne nsan de ne nsan kent no sreme we de ka me to atoka na bre na ka ne we kempe a share obeba adwen da to meeting and I'm going to work kempe no e dey bia betu ase no se says across 50 cedis so say na me tena se 50 cedis no sa work kempe no na me beto ka wa ha shepo de akọ Ghana ngusa se na ka ne bedu ahwa na be also oh can be do no be find ways and means be ide and I'm busa the can obey in the best and there's a can kwako yin be 3,000 simple dem member obey in be 3,000 am kan seminia SAS cannot be can me de ka ebo no ho at the end no be de wo na wuntua ka ne de enwie nti adentina sa scanner person ode koyi ka no wo scanner wo fa nto second hand ka wo Ghana ho say piagra kra betina to ide e da ye adwuma oh boga say do ajanu say ye Uber na me say asa Uber na da ye adwuma ye di kan ye bia bo bi mu anye yi ya ye bi nye say enye bi ye bia bo bi mu ankoso amaye Ghana for young obi okrompo na adne ko dure na no change the number hwema me hwe ye start business with liquid soap nye say ye mo nipa o ya bo nipa be brentina ne no this time no Abrokyire for nipa yesterday no you started with liquid soap no nipa ne kwa ti o Ghana for nyanse ekuto omunie e ko fresh one na obeton no discount bia ide aba na ka scan bia de ewu o we de product na no kompe pa no assorted nti fe no we no bia de e be ka ho na wa sa to sa liquid soap no more e de akọ o de kwa otonton was we asort kakra nti sa ebusun ba so ahye afi na me charge ba was we are de we asort kakra Safa we brama me se me yes ma se satana me nyusu campo satana me nyusu ka na me ko to me Louis Vuitton traveling bag hustle pass atam me ko to ne o ma no na me de bag e ko ye ma me ade e se me kran se me de bag ne ko ye na me ba futre ko ma lodo se me na gum me ho prem se o madam fo anya bibia wa ye de wo ye me de bag ne ba na train no unza train e pentematu ti me ya na bag no ne nan e lucky train no oh I say na po bag ya sabi e no kwa manto
me da ade America no maka doctor bi na de chem so doctors na de omo no mo use bag because yeah adwuma doctor no no de chem come up bag no say ene store room ntimi use bi na de woman say ene man ko di nipa no oton ba ko mienu this kan mu half buy no if you walk on catch them oh it's the business here the air cost to them sell load no money be bra na jama door to door box you because jia kakraka be miensa man nam ko load me ko share ko hu DM for Roseman for Aldi for na me order liquid soap no to mo de buy no na se no boss mu na mo de buy fie na me am tena ase na me de na me sili ni na no ma akoma ko se de be ya enko papai ni wan ko kodure no se ne na matini pa nenka enemy mantini can be a quite no changing number me friend bra almost oh all ba ha kwa enie ye be friend no ene na me nipa me hu na menim ono asem na oton ye no de ko eni nyina no sika what you say Abrokyire for what you say the people say no more ye what you say nipa no ofia yes unya obi papa wa Ghana obetimi ni na ye business we be koso ama nipa no ama wa benyeska ahye ni bottom but omo adwenpone mama adwenpone se nne na me ba be hu nipa ne dia ene me ntumi kire nti we say no watwe obi kwan what you say nga sabi obi cha Abrokyire no onye adwumpo ne bia ban support no a na otifie kwa ko save ska kwa Abrokyire otua na se wo save ska egudem afa so obi amaso nti ka nipa ne save ska wa ha no na kwa nya obi ogina na chi na nipa odi business e wo Ghana ma no a nkeye and Abrokyire ye na ekọ adwuma 24/7 no ye ntim to toto nyoma ensa akotena Ghana enkoton because afini nyina no metu emi holidays just 1 month afini nyina holidays just 1 month ti we say me mo abo sika no na me toto so sa no we nyina boso me be de metu akoton e wo Ghana na me ntimi nka say me je sa boso me nyina da akotena Ghana e de Abrokyire so say me ntimi nyata no me mebusa fo so ye de ye nante ti Ghana for no mo Ghana no omo na abro e wo bebire tirim yenji omuni no kwapa na meka no yenji bebre nya de enni nipa no be paade na ono be seresere ene nsem e ko otwiko obreman obeka akira wo ama otima yo de ne saka de wie ya ho ano no ene hwe mo amusi dan wa wusi dan Ghana bia no mo ma we ntomu tirim ye enye obia na de japade de e hye ne nsa obi wo ma me osi dan e dan ya wosi akwakwa se project ayeye yenwie ye no ye mo bi nkonkotenam hwe se wunya nwie wo dan me answer bi ba ko timi dan no yisa me na me yire na me ba na ko ti dan na no ansampo nti me mpem wasem no me support mbapa na wono aye na de na oni me nuanu aye de enya ba bia de ada me de ya me na me yire na me ma aye de edia eno nya abusuafo dia ena no nya adamfo dia at the moment na wa Abrokyire na wo si dan enti ne abogafo bebre aye mobo abogafo bebre aye mobo to the extent say wo si dan no nipa no di ja no nipa no oh dan we de ya boso de oh aye dan awie ma mentenam na wanya humobro e de dan na aye de ama nipa no unya humobro de dan ma nipa so tename dan nim na raso ma me woni ba wo so no sa da na adama no abobobo mpoma toto ho no da ma han se be for rooms no fi wa ono aba be fi wura we fi wura wi a boga oni ho tio we fi wura wi a no sa do akwa aduru so so ati ase wodo dan na mani pan say one time mo hweda no so ma no ono de opeso ko Ghana nanka wutunye de ekokoto awo dan so pa wa plan ni nyina wa Abrokyire uduru Ghana na wurafi uduru Ghana na wurafi kura obi adan no kura no hwe a bebi adan no kura ha wo nko what the oh we ma uduru Ghana me ko no ahye da afro boga na brafi a oh my busy me kwa ha me fa me ba ha wa hwe bebi adan no kura wo nya de wo nko na woni wo tena premu a na onya sa ba ho so wo si no obi a me ba ya pa se edan ti a me ba ya me ba Ghana no ena dan no me wura fi hu me tena premu na sa ba me tirim to we say o ti prenim nyina ho nto wo be dra Abrokyire wo se na Ghana pam kokokoye de so ati asem se wo si dan a na sa wo de mo obi a wo de nipa nda bi ama no lolo fe na won kofio ensa na chinko ba bi ote ba bon musuo so de dan ne kwakoma obi atenem se be do fi ho ye be fi o se ya at the end no e be kwa tia wo ene ne bebre ai de aje omo eni so ne bebre esi dan e de ache nkanya ya sese bi wo cha Abrokyire na wo si dan na e bia ba bia dan no wo no e bia obusuani bia ni ho nti sa de a ene we nyi enhwe so ma wo nipa no beje ena wo si dan no nti na no wo si dan Ghana
na say nye guest house na wusi ana hotel na wusi ana say kind of say student apartment na wusi a si wo so no de mesrew si wo so no de pepepe say 2 rooms kuro bi na abesi a ono wo yire no ma mokwa mokodi ahe mokwa akodem Abrokyire dan say na tititim so ati ase ba so sa kosi more rooms na fie na wusi ne wo yire no ma no wo ma abusuafo so betena fie o say kimu a forget it o ma ji fie na boso wo ma abusuafo ena nipa brecha Abrokyire asa bio manu sesumi aso o ma yenkwasiafo nipa brecha Abrokyire Ghana fo o ma yenkwasiafo adentia o mpa Abrokyire no o mo de o mo kra no mo reto ho ma me eyire o mo ye adwuma so mbe bo adwuma ama Ghana fo nyomo so mfaso abusuafo nyomo so mfaso enne no na abusuafo te fie o ese ti nipa natem ade abufu kra no se edru afe no bronya no yese ante kwakuma no unsa ne dan ne ben ha kwakuma no discover ma penti ne dan ya yefe pa bogafo fie ya to din akoso amansa discover ya penti ne fie no asenye moye ntarazo obi akwa do se point so na bra wo de ne on first come so ne point fie o se nke ya o ma se what you say ni point fie o bra eno enso to ekra na begina sini no so e sini ne unsa hell so ayese yakra no nso be kwese kra oboa sini bia anya hwe udiska no kwaya no da sini buto so ma mo na adwene a ma mo no formata nko be ye na wasole ble ai ma mo no formata nko be pene so ta se nta bogafo ye de ye bre pa bogafo bre nya obi ti Abrokyire oba no wan hwe nkrata akira kwan de ye me ya no e ba ne nkrata asem kra na me ya obi ba na me wan hwe nkrata akira kwan yo on de wo se ba bia busafo do mbeti beto na hia no e no kra so se ko tu kwan no nka adia wetima ye bebo odin ye se 1 wetima se fie card ye otoko si fie a at the end no gisa obi a wa na wakono akọ yusu ye se busafo be yusu ase no eno no ye hye na fa mo odin sa wo what I say card kra no wadafo we na unu betima ka se ye ne dia ba fie dia wo si fie no a nipa ni timi ka se ye ne dia but obese no wabusuani pa wonim se menuani enka at least me si dan na be boa no ono nya ono na esi dan no na wo na wusi nti no wo Abrokyire no ho ye na hi sa Abrokyire de na ho what you say o ti Abrokyire no ho ye de ho ye na hi enti eno na ama bogafo enti de be am kacha bogafo no say so ti promo am me enjoy life no you have to enjoy life near the ewa ha so what you say 24/7 what you say na ga kra bia wo no benya no wodi bia ye de wodi bia kwa ejapade e wo fie ejapade de eye but se wo be ejapade aseme wo be si dan be 5 rooms 6 rooms nana se divan organic skincare o kan fona mamo pa ye kama so as so be si be 6 rooms no na waka se bia wo yi 2 rooms ato na akwa tenem wo de dia kana mabusuafo no emfa so bia ni so enye pa asase wo baabi pa asase wo baabi na ye dey na si bi ma esoma abusuafo no na fama omo ena da bia na efutu amede ma menuanum Ghanafo bogafo so ne say bogafo ibre hwehwe ne mu ma no nim de ntia hwehwe ne mu no enya ne bone kwa so ta bogafo ma monye ma no si bone enya ne bone kwa so ba de che ne say na divine de che ne say ma me wo say abusuafo be ma pressure make say e bia wapa bi wo Ghana o am bi wo pressure o am bi ye de e wo Ghana na e bia make say fie ono abusuafo na wo fie ono oso ama wom obia wom afia no ahia yese an eduru bronya nto wo ye den sabio udiska kwa nana an divine nana sesama me se me fa nkyere o kan fu divine organic skincare product amamo se obia ngo pebi nto nsa enku ye nku papa osa wo nkura so shampoo ye de e wo nana maka kyere mo why so ntabusa nana je entino the way abusuafo no e de ye omonnioma no ene we bi wo honom na e de eha pa eha yese wo so aba wom wo na nannua bi wom wo de wom ni nyina no omunya wo abusuafi ho enti wo de ade ekọ no se ye bogafo ne ka ho bi na afiefo no omutimi nya ye boye dua na sefo emo mo ni breye because me adwempan ni metiwe se me koma mpa de a menim se mpa na me koma na de ti me koma mpa de me nua no mo but me nkobo we din me de nyina gosi mpa no se mpa e bia afia no ahia nti gina ne mofra no monye de monche ana bia mu bia je na koto simina na ho se bi mina na ma no esamu no bia de eno a ehira ba wo diska ko na ska no ko ukoyiyim se mesoa edie nie mesoa ba de nie mesoa ba de weni a wenim se ska na wo de ba ye no
at the end na bia we di aburu we so sa na wo mutiri mu bia we obi anye 1 million bia e coin we ni fie we se ni fie ntine ye we di ama we di aye da ama we sei at the end no we se ne ye fa ahotan ana sa bia afia no ahia nka wo de adwopapa wo tirim watontoma ana wo ko Ghana watontoma e ko chama busuafo no ka ho bi na nipa ebreja papa ye no abusuafo no ka ho bi ma me da bia me ka say abusuafo no ka ho bi ne na amfo no bi ka ho bi e na nipa ebreja papa ye because ma me ka ntoma e wo hoyi ana atade e bia wo ko Ghana ana ka afia no ahia ka efe pa so be shopping bebre e da koma abusuafo so atase na ka abusuafo so e de omo so ani agye no ma wonu so oh ye na nan ana e bai say we ko do Abrokyire yi watima e de atoto ne ma aba so na bra be fa we si dia go ay what do I like mama yo there so ka busuafo no ebe jeje wo so na won sa ade na wo ye na ye no mama e bia da ntade no ko ye no e bia ne kala ade abusuafo no da bia na mi di bebre ho yawo ne na mofo no bi ho yawo no sabi nke bia nka ntade no fa we mama ntina me ntroma de we say ebia we red we yellow white room black room what you say ebia o de ntade akọ ntade no ntimi ntontade ne nyina kala baako ni nyina ntimi nya de enton kala baako ti o de ntade ne ntoma na akọ no wo de we koma e kan se obusuani a na ono no asa ye ne ya nka we ntoma ne kala na pa na ka mi favorite nti wo kwa this auto the same wo ko to the same so kwa we be ka sa nta auto the same brain me sha we be ka se we dia so what I say dika wo no ka be abato e be atade we ya the same color busuafo ni na obi anye ba we sha we be ka se na we kro ahye de na mani apa ti me shem de na ni munyam nye de mam biem so what I say ba to ko to different colors so kwa na sa ngofo na ka ye me taste you ntumai pa de kantuma ka we pa na ka minya so what I say nte na ma boga fo no first pa no ka beto toto no ma bebre edako tinan so ya boga class wan hwe ya abusuafo ntimi gina so ma odwuma class yi abusuafo ntimi gina so ma abra bo nyina e basa because omo hu no sa Abrokyire no ase e heaven bia sikanu gu fo mbata ha no wa mo ho moden a nya ja benya what I say ha no so wa mo ho moden ta boga fo bebre e brent mi adwen pan ne de sabi tafrache memeti wo no me enjoy life no so what I say mapa wo me bo mapa ni bibia but at the end no say make us okay bia me ya de bia emfiri makoma mu de me nye because me na minim bra me de ana ye shenda so da what I say no was can ebusu dia ye na wa cheche dia mo sa da bi na ma me tio epukran so togum tio epun so togum me da me kama sama na maka me wo ye ebusuani wo ye den wo me kama no kra maka because sabi obia wo ba bi o save no sika wo ebusuani no kra no ono so no e wo kwan kwaso de edinya no sika nti at the end of the day no se wo ka se bia da bia no me de mani ko to se na ebusuani an da chi no me ka se wo ye boga kwasea yes o me ka se wo boga ko tu kwan wanya de wa mobra ababo papa bia no aye de oboye because ko dra Abrokyire no ade papa bia ne ho atimbe ye wo Ghana e na ata Abrokyire so hu ade papa bia wo nti mo ka se bia mo ntwa me hwe na mta Abrokyire se bia mdaka mu a at the end no me kra ho aye de ato no nti yesra mu abusuafo no munyai sa ahumfi no ene na ahumfo no bi no munya sa ahumfi no na bogafo no ntimi emwa mo ade abufu pa no se hwe obi ba kan se obi ko US ene o try se ko do nua obi ko US wo no try ya amfa no do nua no ko kan se Dubai odo nua no ko Dubai no abra pa na wo ye ka Abrokyire Dubai wo do akota US ene ma ba Dubai se mebre na brans na Dubai ho no ene US no what I say adwuma na na ye dey ene ye mo ba mo send stars na mabusa mo send stars for support movement yesre mo na mo share videos no ye dey emaye if you want ya dey na akotu mama Dubai wana boy ne kwai ne ebi mo tete ho etima se guska akosi dan na bi obi ti US Germany ontimi si dan so no se ne bra no America no into person ko America na ne bra so okay no problem na ne bra no ene ne call eyi say si ano mebo modin ado ba America oba so wa ko fa nipa mi no ai dey aba no so obra me mbedura eduma bia abaka se menye bia no ede meye eduma bia no abaka se menye na ne bra ne bo modin akofa branch efi Dubai e ko Ghana na o ye connection efi ho e no de ne ba US akwa ne ko duru US no
edi 2 days ana ne bra no enya na se menya adwuma ma na so re yenko bra na se sie yi o ma me ho na bra na o ko ten Dubai na so Dubai wo bre ni ha de wo mre sa nti wo ba so ne yenko akwa no ko adwuma be 1 week no na bra de fi on to kwa bra to dem ba se me akwa wo dem ba se me ma me se no na nya adwuma wo ba me kura no bra se won tan wo fie wo bra panyin no what I say won tan wo fie but wo kura no ba no wo less hours Jade ntina wa be company say see ana say no ne brand kwa na ne brand say sa hene ha sa dia ene wotwam sika ye de mame we nipa mi no mka so form no jai na twam sika mame ebe si na kwa ne brand nye de enkasa so ati ase nti wo Ghana na se bia wonu bi wa Abrokyire na se ka wonu ne timbo no ho moden e de adwuma hye wo sa wo Ghana e so tumi hwe so ye na boa because home burger e de sene inside burger home burger e de pa ba Ghana for no just nipa no bedru ha no say say me tie me bra asem anka be de beboam say me tie me sister asem e beboam em kam tie maami ana mapa ya asem anka beboam so ati ase timi nua no mboga for ene we bi wo ha ese musu timi de musu mutimi gina obi wo te Abrokyire maami sabi okọ Aldi little pan no a ya na angi boat pan no e be say no akoto no akodi o se wuni sika what ase pan no a ese no akodi edan ya otim no obobo proud da chichichi dan oti ase se de ase wo live se de what ase wote hostel oni school for na tie no de bia ma han what ase ono kwa no otimi chem de mani patu ahan yes winter 250 Hosenfield wo come say ha de ba say kura so wono ho dabi unu scan e de e wono ho so ati ase na na jai unu scan e wono ho could you go? Coffee bicycle bla. Why? Coffee bla. Coffee bicycle bla. Me ngoro way no na. So, who scan so cry day? I want ho. Me ngoro ma. Me ngoro ma we. Bra. Me fe ngwa. Si lo kwanto. Ne bre. Coffee mo bwana bra. So, who scan po e day? I want ho. Na wa save scanner me da se no wa save scanner na scanner de egudem na the end no okoduru Ghana no na abusuafo no agi scanner nyina e de free nsem obeduru asi a no wasan ye boga kwase a timi de me no e na wokọ Ghana so a sabi Ghana ne akobi aba wacha se wokọ Ghana na wo ye boga ade a metufu wo ho pa na se ko mi se kuruma na tia ne ye bre asana me ka akere boga fo no se emfa kwen ade e coins emfa nche obi da emfa coins enche obi nsemu da e wo Ghana because be for pe waye wa ntina me nsemu wo wa me kan ba na be kana me ko me kan na me ko me se obi to anwumra me to awia kitikiti na me tuntimi kirekire nsemu nu coins so wo de che obi ma me e wo Ghana wo chenji usebre timi de ye wa dane osunsum no coins na de ya manfo coins na be for pe wa ye to nipa ye chenji no with coins we boga na kokodu Ghana so wa pa na ne na mo a seseska afa so wa pansem so wa me na mo a seseska na fa so o ma mensem se unua bi a gine di na ne na mo a seseska na fa so unua nsem ti odofo bi hu no sere wuska no ama na ko unua no ana wa pa no ho se o da anama we de minister bi a wo ho a ha to de peska kakra ye dey e many passwords ni dru fiam da ye dem da ma but at the end no na ye wu sika what I say at the end na ye wu sika nti nipa no pe waye wo pa anya do be dey obenya waye dey e de ayew se wo pe waye wa anya de obenya wo e de ayew ono be ye da so ati ase nti hwe wiase etno ma me ade bi wo ho a wo ka nipa bi mfa na serious ba wo temu ye be bo apa ye boga fo bi wo ho a okọ Ghana ba beduru ase a wo se wo kra wan so ye ko deep spiritual what ati ase sa ne mi wurwuram boga fo bi wo ho Ghana ba no ma bra bo aye basa majuma bo mu no nunu mpo so e do ko Ghana na se Ghana kra na so mpo so be wura Ghana biem menim nipa bebre ntukodu Ghana unso kodu Ghana first time hu omunya so mafonfon oye na kra kosre so kodu Ghana first time na kimbobo bebe obi a chia we e be kasa what I say ukodu Ghana hu omunya so mafonfon first week no edan ni nyina ye ntiantia because Cørønav dan ni nyina wa what I say ebia wo be wo na mfo no msi so no obedura no why gent asene wo
to go drink, you say be a phone, but my home by 1 week. I feel about so be as normal. Some for normal. What is it? No, and as a one ya, and no one as a one ya. Nasa be able to scabi. Nani pano or bound chain 1, 2, 3. Now no metal scout. No go musame. Sana my life here. We go musame. No answer my yama. Jimmy Corgan say, oh yeah, mumu. No, I my yama. Boys ni bi o wa obo e betima soma no ya soma so adwempan no kwa adwempan no na ya de jack ka kire nse o me iska nye nku didi oba maka nse bema oba en so se me kra me boga no ma woro me hu gina site e ye adwuma ma woro me wa me gina site ame de me ye adwuma te adwuma na me ye no na o mo mu gu ye adwuma me ka se kra bia satan kra ba de nipa no twa ne ka bia be 50 cedis na wo no wo nya adwuma no bi wo pe be 20 cedis akwa didi me nye da me fa ma because se me de 20 cedis ko ma na workers na mo ho no ehunu se we ba ye wa ba 20 cedis ko we ba 30 cedis ko no wo gina ewianim agye adwuma e wo site na ko ma 50 cedis a masisi no na ni kura bebre what you say ntimi o mo ba me na fo no bi ba o ba me so adwuma na wa he sa wo peska ti ba ma wadura de ahoro ho na nya adwuma ye nyimi yo eskafo no sa no ma no ma ya e be sin na ngugu so de wo ska e chire no mu ntimi no se me bu o wa me wa de na me de ma no a ha me to fu makon ba se wo be force me no na me gina woro me ho me free eyes ni ma ko gina ehwu no mu aworo me ho ye adwuma ko ga na obi ahu me ye ko site ye adwuma obi ahu se me ye dey me ye adwuma ni bi nti wo ye bema na se oba ho a ma kire o se bema me sere woro ho na nya adwuma eduane de me ye dey me ma bi adi ma me nipa be de wo ba me nchen me mfi obi a at the end no se me scan me share so mo nsam a na ma bu omo no mo ye adwuma no kwase a obi a wo ye adwuma na mmetia ne kan because me trust am tunu say na nipa we ye adwuma tunu 50 cedis so what you say na wo say wo ye madamfo wo ba no wo ba peska akokwa me so mo site am so awro mo me ye adwuma wo ba no ma dress chepe sa na omuti o sa na omuti na ni ba na be diska akọ wo ko kan me da be kan me kwa na me ka kire o na me ka kire so mo ya kwadwefo me fa musika ma o sa me fa ma sa na me chese kwa na me da ye japade esi ho na me busu afo feel proud of me so se na be ma wa me nya ska nifa ko ese japade no na the end no wo wa be ka kire me se be am tu comment me anya hwe nto mo ba na se me ka kire mo se me sere mo be ya adwuma de am nworo mo wo mo se ya fa workers but ufa kan say blog akokora mpo na me so wa ya adwuma vifrato me use scan da ma na da ko omba o boga na we ne etwam na se ya cha wo de ye ko ye 122 bu ha ba me so yo mo ko ya na workers aka sa mo boga se ya o ko ma ba be yu na me se me yi me me da bi sa me cha wa de e fa so tirim se wa ba be yi me so ati ase nti Ghana man na da ho no ne ba be bra yo ma dwene se ombe so me do didi aboga fo ho ukọ Ghana na so ye boga na so wan hwe wo se musika che yie wan wunu nipa osunsum ebe to no so a na se okoyi wo se musika rofrofo a be ma na be du krum ase obesumu ja odwuma nyina be sei wo be du krum ase bia meka se won krata asem kra na ehye da ngina yie onya wan ya be se bia no e na de ko Ghana ukọ ye no nipa bia kokohia ano no a ono no be ye ebe sere osika onya hu bro e de ma ano no obi otimi sere osika no ka se jack we dem am 20 pesos kutunsu 20 pesos so 20 pesos and 50 pesos kutunsu after 20 pesos na won fan kutunsu no me say me wallet wa ha me say me 20 pesos me call Ghana me bi buy me say me nya bi da no mo 20 pesos ene de adwenpahene e ko deep amamo aha o chire mo kan ono okọ Ghana this year no boy okọ Ghana mu nyina mu hu de course wo ho sir oh me Ghana scan me ba se mo cedis ni bu na age ndiwe nje oh cedis opeso de Ghana ska cedis no ya de etrem because okọ Ghana February ya ena eniema ekoso wo honom no enye easy nti opeso o chire mo say bia in case obi kwa Ghana na first time on call da ana say onim de ekoso wo honom a afi wo kwa na why den hu de ekoso wo hon because enye easy udi agro on be ball from omunye bebre na ebi ye but ebi mo so nya den enye man Ghana scan bi ni oh oba ah where say we 20 cedis no true in Ghana
Where 200 and I said Then want to 200,000. 200,000. And I'm at here. And I weigh a 10 city. New currency. We are 10 city. Where there 100,000, 100,000. 100,000. And I weigh 200. 200. Timame. Shall not be by your Juma on. We by your Juma. A book crumpona. We say me. We say no. 20. Now we have 5 cities. Aye. Okay. 50 cities me, mammy. Now be general 500,000. Yeah, Juma. From an opabe 8 to a number 4. Now me the says can you cook the cow. So I say yes. Now the way to car. Now to Madame for Abba was at the point when Miss Kanko did. Now my man way me no. At the end, some sissy way. So I say at the end, the way Madame for my sissy way say. Tinyada do bear the Madame for no. Make us say 200,000. 500. There's a difference of 30 cities per. So I say, Tinyada may day. Esa me Germany panel from another team. So what I say. Tinyada made and anaje. Made me this can be the many panel. So what I say to all this can many panel at the end. Nipana wire with Jumano. Or no, obey the yaw. So what I say. Me ma be ye drama 500,000. Na obi wadam for a bar or no one shoe. No man 200,000. Yeah. What I say. Because no money 200 way 100,000. Na nipa no so je 500,000. Oh no what see no. Yes. I didn't know any also ye adwuma ni. Very good. So me fact says can. What I say. Sir. Na go see wa. Ba nipa ne ba no address obeduru us we dey na me twam tu twam dia akọ. Ntunim eduru ba bi no muduru wa. Mo sa ko boga ntimo den pa. Stingy boga. Omo yom na even se nye ne wa na ne wa. Me se ma me. Akobi ya debi wo Ghana ma me say Ghana for no boys ni bebre ni ye ni brefo. Hwo. Wono no so wo pa adwuma ye e da place ka me boa. Ye kwaye no mo say a great gen aba Ghana. Nto mo duadua bi. Nti no wo so wo mo duadua embe. Omo duadua be 4-5 months ye ntu omoka. Enso nipa no a ono no oda adwuma na no aye den. Nipa no oda adwuma no aye den akwa je. Nana je. Nipa no oda adwuma na no akwa je ne sika. Okwaje ne sika ye de ewie na na jiwe se. Jiwe. Nipa no oda adwuma na no aje ne sika. Oje ne sika ni wie so betua workers ne ka no. Wen tua workers ne ka. E na boy ne be hu me sa adwempan ne we de menua me no wa de ko school. Ti me sra me bibinya de nkodi na so menua me ko site. Enyi na okuru ba ko so. Ti bra site wo. Wo ba bra be ye adwuma. Oso o me ko ye adwuma sa adwuma na wo so wo ye no wa ye de. Oso wa ye ne be 7 months 4-5 months mo ye de. Omo ntua wo ka. Nto mo ntua wo ka no ade ntina me ma ba na e ka na say. Onye de wo no ntimi nya de e ma me so o ma ye adwuma me na me ntua aka. Because me de my ready ska kitam. Ska ne nie. What I say? Ko Ghana ska ne de enie. Me tua wo ka. Ah yes, what I say? Say we are Ghana. Good. Yes. Wo ba first ka person e be ya wo. What I say? Ko bie ma. Wo Ghana sika e de wo. Enti me ka tom say ska ne de enie. So what I say? Enti bra. Wo ba be ya adwuma na me de me tua wo ka. Wonim, oh, my job contract I me, and I'm saying tua wo ka. Na say me de ne de. Me ma ska for free. Na kwese obi adwuma wo abra ye tua wo ka. On the name say me ye boga. What I say? On the name say me ye boga. Na me ye boga no. Na me tira kroma say no. Na me so me obi a me kwadwefo a. Me da ya. Ka me ba Ghana mo abeka tem say me ye boga nti no. Me no wo ye obi adwuma tua wo ka. Ba me de me ska free. Na ka say be me. Omom gu site wo ye adwuma no. Me tu obi aka. Me sa to bia na me ko Ghana no. Omom no mo ye adwuma no. Na me sa to bia na extra mom. Na me yo good. On pon so amasa mo feel the bia na boys na dey pe masem. Say wo so pesa feel ni bia be ye adwuma. Say bi wo ba na be adwuma na wakra na me so why dey why ye adwuma. Because me table tira kwan bo me tu ko jina bo. Me fake me life. Omo hwe video nyina hunu. Me tu ko jina bonten e bro abonten. E pra abonten. Say me nyɛ ska. Na me da ye da support abusua. To what Ghana na say bia o me boga maba. Na me jina mu amazing work. So I say can me buy ka boga de na ka ma de me say go me bo. We but me pay the pass so. Me say de bia me de me ho kofom. Ene obia ye de eye pe. Na Nyankopɔn fa so ye de e hira wo. Nti bogafo na mo so mkofi a mo no so mo ka ho bi na manfo edom nya. Nkodu Ghana no ma me na me kom nsem pa.
me ko do Ghana enti me ko Ghana ba na Nyankopon say gusu hira me no a bibia bo ne bia ngoto me ko Ghana no omo no me na me nyina be di ho adanse niema bebre what you say no me bebre to bi mo but me bia ntome omo na me no nyina be di ho adanse what you say man hwe nam no ye to what e kan say vortic no ye to a me the ice chest echo enti ye car na me nam no me nam na ice chest ne dey esi akiri what you say ice chest ne dey esi akiri enti no na ma ye dey na me the vortic na dey agu omo so mo do me no pure water ti o na me ka tro mo say da bi enya dia me dey me ma mo kwa mo kasa mo kwa no pure water ada opede e bi opede drink am me ma ne apple no bi apple man so what you say busia enti no boy omo na no bia be dia dance here obu house opeso okoko no eye vortic okono pure water sorry pure water no me hwa sabi ni pani masemka ni pati mfa ni pati kantentem enti nso so na mo akono pure water na me nkoma no vortic no obu na adwembone kra e wo ni tirim won kwa vortic de ebia no nipa amonam no mo nipa ba me yasa nam ba ko nu sabi nyansa kitawo ene adwene kitawo no enti no be hu se ebia pe we asem sine we because ebia na we pa adwuma sine we nti the same thing na beba nti me study sa no mane hu sa no mano me no vortic na obanum bi nti e to vortic na ni nyina guka anima ye nyina ye no se pure water na ebeto a ye nyina be no pure water sa na ebe ya mix pure water no gum wo de adro bi hu a nya da me na me ya no what I say vortic ni nyina gum sa wo de adro wo bi hu a nya da me ya no na bia kwa boye me pase me ebia wo ye boga na akọ Ghana na akọ me ma ohome ne so koyo kokoti a da bia Ghana fo no ombebre wase because say bia na man fo na wo de also ye boga nti wo de wo no kan say e vortic obi at Ghana ho ono kan say pure water na wo bai nipa ne bo ho bai nipa de 24/7 nipa ne de ko no pure water na onye nipa ono ko no pure water wo so ye boga wo no vortic na ne wo no vortic no wo say vortic no nko ano ye de panya ko wo ho because also vortic ne on kwa dia tere panya dey awo ho pana no be wo ho no onu ma ebenya wo wonyi ma be onu ma be de obewu what you say na ni pana ka say eni ebire wan na te panya be wan na de e poison ho ne de akwose be omo ye nsuo no mun tia sempa bogafo no ne da akwose be bia ye nsuo no say na factory no omo ye nsuo no ma poison nsuo no but omboa ene Ghana obetimi de dentem abonwuma e fa grass ano ketu abi obewu sesi a timenu me obi a ho madwum da ho se me ko Ghana no na e kana say se bi e ba koto omo on se bi omo frɛ no se ebetu se den ena ena omo san wo na me de bitters na mama pa de she bitters e bi duro ndi e kana say e be ma wapom din na sefo nti o sha na me ne boys ni na e de we hwie ne mahwie so ati ase but e koye na bi am koye no ga guy me ko Ghana mu life me kame ho nya free crowd poto Ghana obia ne me nante obia feel free e ba na sa no a wo ba sa de nya ansa na ba abrotire what I say obia ba sa bompire e de amount hwe obo ko Ghana ma so be se na tade e che na obeche o de beche obo wa obetimi tade me ko me dem tade be beche nso anya me hwe all because of say adwene kita me no e de wa na me no mo de ye no me na me man say me mo ti o me ni me mo tade sha on at the end na de chen me hu say bia ebia me kase bi oba me fie be die na bia wa anko boys no asesa atade no a mitimi san fa hye so ati ase mitimi san fa hye se na be ya o kase bi atade no kwa gina bia akwa bibia enyame what ase nya de be de benyame da e na akwa Ghana na se wo ti obi atade a wa hye no emfa nche no wo kra da so da se bia ma sha atade we nya wo mkosi ada na me de chewa me fa nche wa da e wo me da so ati ase me be chewa da hofro e ba na sana unim say ya frame kwasi ta kwasi no wo ko gina bi kokoye bibia enya meda ade bitin pa bebre no ndobo wo sha ade we say de enya ade amede me de be cheda but nyanta de nso nyina no ko Ghana betu asanda ede e de aba you are come free uno bi anya me ka say me ko ya me ko gina wa me yi kan say blocks almost boga jaja adwuma we de ye dem difference ne say say me tuna aeroplane no me tuna aeroplane no eno ntina me difference ne wana ye nyina nipa what you say enya se makotena brochire ntino na mbe ma me home no so say makotena brochire etumi nipa se no me nya sa type of person no nto obi oni mbe nante bia no ehu nipa me ye nto obo beka so ekurase ni me de me kurase ni ebeji ni nkire so what you say me ma me home no so
me tola me request me catch him hey me kunu de o da we free pa o we free mo bi na me se ma me sanya me tie no e den pa se wo ye bibia be nyame nka se bi ka wiase me nka ne jenipa ebre plan fa no ko mo nyame ba se o ti wiase a bro ho ase se o bro ho ase da bia no obekọ wanim da bia lo ko wanim me medical ko Ghana first one ba ye no mo se e poto ho ma no se poto ma me sa wale am te ho no emu e no kure so atam no omo ye ya convince o ye de oba no e ma wale de egu ye da be me ko Ghana be bia senchenisi da be me ko Ghana be bia senchenisi tim ko Ghana ba ni po yin babone ni bia nyam po ye de timi no mo ntem sa ade e da ho sa na metie da be me ko Ghana be Abrokyire bia senchenisi sa me ko Ghana no na me ko kire me ho a ka me do Abrokyire no kanya sa na me be si obi anka bia e be kuma firi ho ana sa bia madwuma me ye be sei ana sa bia de papa pe kita me be de be hwere me so what I say Benjamin enoma me de me yenti no enen pa ya sa bi otan fokrompo boma wo nti no na ye de twitwa wa ye de afiri sa wo ha wo ntabusua mranta ye ne wakwa kwese tokurum we bia baba so bia oba no ase so what I say enti no sa wo ye boga na akọ Ghana me nkire wo ho nkire onu bi da so no bi na ma me nua vodka na wo no ma manipa nso num bi because sense no Ghana ho ano mo ye de omo ye no ukono vodka na manipa no ukono vodka sorry vodka na nipa no kokonum ukono vodka na manipa no kokonum pure water adwempo ne ba nipa nti because nipa no be hunu se unza me ko Ghana no o ma na me na me nyame tomudin me tomudin no ma na me no nyame tomudin me se we Italy burger we Spain burger we Canada burger nti na mo yes na mo bia kuta ne vodka ubusa mo na me baka what you say olefe kwa na me ka so olefe Spain burger me body guy ba ko olefe bia obi am tell me ka so olefe Spain burger e ba ne sa no a ahoye bia nya dai entimi ma obi amu da enfa ho what you say e ba ne sa ahoye bia entimi nya dai e ka kuma say stars ni bia da bra e ba ne sa what you say ahoye bia nya dai entimi ma oyonko mu dawu me nua so ewiase ate no nya me de obi apa ama no nyankopon de obi apa ama no Opeso nyini cha benyina che busam sa den mama opeso nyini cha benyina che ye ko our spirit what as me wrem to me kire wade opeso nyini cha so e de otu awia yes me tu awia pa to me kire mo le nyoma so opeso nyini cha ma no be dey obenyina che adentra me kasa because one ebia me ne ebia ti oba akra me ne te no hwe obi o wa obi o otimi ye dey etimi ne o yere kra wo te ye dey ebo ho po ama wo ye kwapoti me poison ketengete ene man bebre omo yam ayi e kan say man bebre yam ayi pentoa man bebre yam pentoa say ya not afraid biane na wunti ne ketengete an say me man bi mutiri mo den what as ko bebe bo ha wo ye japade pa no the see na yere ntubansa na obi afa akira hunu na wabete ho aye da akira na yere no na afiro adwembone aba oba ni tirim oba nsem ye osei nti wo ye bema na no ye tia ade a wo ye bia no eso mo ba de ehunu wo ye oba so so no okunu tia ade a wo ye bia no ma okunu so ayede ehunu na bibia transparent e ba sa mo tia eno ma de no ma boa mo what you say obi tia Abrokyire wo so ndo ko Ghana e ho no ko en ga e ye ono no choice what you say ko Ghana ko en ga yes aha tu so bi o ha ma me ye say obi timi use passport Odu airport ana na ni ma ye me ni masisa ekoso sa di we ekoso pa na no want na no e kan say Ghana airport obi tu kwan oduru wa we check ni bibia wi o wa na e friend ti man no me hu video no what you say yes wo tu kwan ya ba Abrokyire o sesai wa pe na friend ti ya check in oduru wa na afi yes wo ne from video no what you say omo chichire no emfa ba unim dentia oba no onya visa no wodi kana kire busuafo nyina wodi kana kire na wonfo sade we say this year akwa no makun pa be 6 e wo ho man ko de ntina yeyi na fantin unim ne na wonfo mo no na mo wa wote Ghana no pese otu kwa bia no mesra wonya visa bon ho ban minimum obi ama me ono nya visa o try ne best bia so benya visa no onya no ko nya UK visa mama onya UK visa no e wa pe no de kire amanfo jack e say da farmer me e say mo starting from burger o ka say mo starting from burger na no e na afre de akwa no afre prescribe ticket onya na ya nti o UK na ya nti brain is come on here de HR ticket so family one lockdown by
why people na lockdown by Lockdown. yes after don't timi nkobi ebe si na akwa no so Ghana won mo ka won so a say won say adwuma na information by na aso e do so nti beta say se tumfo a na ofo mu aba nti wote Ghana na say wutu kwan na onya visa mesrew ka won tum ofuru plane wie na bedo Abrokyire a no aka kire say ye mu kura ko Ghana ye ba ye nkra ye ko o ye boga na ko Ghana o ba won nkra o ba ko next week a o kumeko in 2 weeks time what as nipa be hu no bedo Abrokyire o me nua den o Jack we the time be team say eyemra amamre da ho ba ko kodru Ghana na say bia o koye sanu mana na say bia wo Ghana na feso tuko mo tip you see the tip off I mo share video tip off no dem what I say ntia bia wo Ghana nipa bi munya visa ene na nyamdi ya wo mu o munya visa na o ma wo ja visa no I said na aka 2 days yes aka 2 days nipa no kwa no make aside oba ne ho fe woman bio na wanya wa pressa so be ba machine na ya drum wanya visa na aka be say 3 days or say na downfall wa poison woman wawu me say member be 5 member be 5 kwa na phone yo mu chile o say wo ba Abrokyire I'm sharing part yes, God bless Michael. What I say? Omuchi me say wo ba Abrokyire. But ni pa no so we say no be Abrokyire was anti we pa na me di bone no. To we pa na me yesi no. To we pa na me yesi no. Ma me call Ghana first one no. Me Nyankopon da oji me firi no ma bebre mu. Me ko duru Ghana first one no. Na me do bi ba. No obi ba e wa ha sei. Na me so no ba ni jaye. E na oba ndi akra no call Ghana. To ba ndi akra no call Ghana ni pa ne nkrata asem ye de essay. Ti me ba na nipa ne pa ma che say oh wasere me nye ne ba ne nye de enfa mre no ne ba ne ntana wontimi nye de enri no ne krata na me ka so oh problem bia nye de eni wo wonim say flight na me de ba no na can say check in 8:30 KLM 8:30 na check in flight ni betu be 10:10 wonim say me dru wonom 8:40 so my check in awie 2016 asem na making ti o me do check in me do 8:40 so my check in awie na say take it na me try no ashegu me jina wa na mente ase say omo say omo ya check in awie nti omo ntimi enya check in biem omo do on computer on bibia mama enso be jina abonte wono na mo say stamanfo owurom ko check in no me ko wo mo say kelen fo apon ye ha de nya yi na ade chim say ko twa ticket foforo nko twa ticket foforo na metina na nim say sa plane na na e ba no o be nya fort e o kwan so plane na minute to jam no on be nya photo kwan so omo no plane na ka wo kwan me ba ko fun 2016 on be nya problem kwan so baby om kokko lande ye no where this is a testimony baby om kokko me nya se bia na ya na me kanti na da de bi wo ha ya nipa me hu nipa mo too much say o de me what you say plane no baby don kwa chance to me plane si nipa na mo ba no om di 2 days e was ekro no so e ma me what you say e ma me no a me ye me ka akire no me betru ja omo so what you say nti na bia na me metimo bia na ya dey ya plan ne say because after na me nim say experience we ti me mo bia ya we say that say na metu mo bia ya we Ghana say oh Jack that way na metu oh that way na metu nti aja wo do obi bia ya dey wo betim na mama e be madam fu na say ti me dey mama kra obi a nti be do airport wo na ngasa no city sekuta mi nyina bi ja o mu nyina wabonten 2016 ma shada first bia ya dey na I'm just getting a mama bonten. Me were inside I was checking apa home say what how nti nipa no kwana me de ne be ba no o realize ojo fine I don't know why late time be ma anye late o me nim di ncha ba to me be say be de be ha me to one my friend mapa no me sky me di ja no mo ye mo ba mo ne bre me I chance I could try ticket 25 million express na de chen na pa na me 2 year me 2 year ye ba ma triple ni mo ti e ba no eno mo ana so say eno flight 2 ye no sin na bia na ye be san sanfo na da ko share airport until she na say bia e hoye manyamanya na say be npa ndoso a ma ye nya worried because of incidents na dey see ye na mo say e ngurade me da e bia na kam timu a na ka da papa anya dey ama nti na say wiase so ti wiase a mo wadwemu me tu kwan na asema mpaka kire me say adwempahene ma wadwene mu enya han fita se dan ho da bia me kasa asem ma wajiri munya fita ntimeto yi sabi me minima duro so me sole a me bo me mpaye awurade me dan so ma adepa bia de ache me ne mabusua so ate ase me kuma dwuma a me de mo ahenya me nsa me tika mu a
me dem say am say wi na me dem ho so ahye asase ya ansa me tika mu a me dem ho say am nsa na me dem ho ahye nananom nsa ko nananom so ye dey wo fom nananom nso me ka tai mu me break omu nsom nyamopon so ye enso me ka mu osoro na se ma bom mba ba bia me ni ma duro so da bia nyamopon ye dey extra ya na me u be ko aduro so no ye sa de na wo plan se wo de ye e be fa be ye nsira ukoye na baby ukoye na nipa no obeka cho se nipa we yan fa yan sam kan because adwene da ni tirim adwene da utirim o sa ene do ko do ba yes wudru honum na aduro ran ko obeka cho se nipa we ya ukoye ne bone no shi ni tirim eti wa we ya na wo pesa still menyama wa susanso wo honum a wo be de wo be fam ena ade we se so amenka na ye nuanom bogafo obi antie pa muntie ni ye pa ebe na anu adafo bi wo adwuma mu wafa no paase wo nua panya fa so save sika no mesrewo ka wano tum kakra wate ka wano tum mesrewo pa wo ye boga na wa buchira panya fa so save sika no odo pa fa tade na fa kira mansan wato awie onu kwan fa so ye de eto ye odo me bawo amu wo hono ma mo se menya bibia na wo de ba social media ye wonyema bi wo hono ma say what the other. Would you be social media person? Yes, we are social media person, and then I but you will never be so one or no irreda, on social media, or no illegal album, on social media. What I say, they are no more on social media, me a blogger. And I mean, my cotard, dear, me tad, dear, my bomb whom more did me, my tournament, them, and no crowd, them, or not to you, and I'm the bar social media, no, dear, Nipana crowd, Nipana walkers ask him, no, only a coy more than the more than that. In the service, I made it. Deep. We a bog and our butcher. Miss Row, Ebia buy and till, who buy no nya crata. Now make us all yet, it me save €200 a month. Would him save €300 a month. Now will be on the Tikroma that the Kutana crata. Sounds Ebema. Now buy I will want to say was be able cool. Now it means it oh, may cry buy a jack when you're 10,000 right day. At to who my word part when you're 10,000 too. Was a nipana put a crowd time, Hona, no jump on abonnents. Now go your bar and you don't put you so be cratano. I don't want to work on us at 10,000 that all. What talking us at 2,000 that all. At the end, now for the I bet the penny. When we are gonna need everyone change with us a Burma, where they said you were in your sampa. What when you're 2,000 what when you're 10,000 to where the current pen our house what to me, yes, I see this next time. Now, to me, that men first our quanos. Now, to me, that a bomb who didn't say, can be Ghana in Emma won't change. I damn a penajira for some time, Mamma. Menajira for we bride, and antipay ayatuma. Nigeria knew who said, walk or swat. Or bet you say, Oga, now dear we ye, come of us or ye, the Unyay. Now watch them, I'll be one or Tim Crabby sound. Now so sign there was a be at the effort all. So what I say, but at the end, Unia Ghanaian, can over to them no far more time. To Miss Now, no be word more. Susuma Sika Sem, who service Nipan womb. And yes, sir, there be an what time will be all no be word room pa. Pair wage you win, pair with you win. When a brony word room, pair what your man would die. And no be a honor, mamma, would you pay? So, dear, near my way there. Oh, yeah. I feel ni pano na ojo nwaju na who cry there ya no one instead of so be boost ourselves a quine ben na so yes I do on yes sir David on yes sir David dear obeya so do be ko baby na me tema na me ye adwuma no oh na me Nigeria fo bi na e na wo bosun bi aso a nipa no ono oba na tie wontwa dan ka we Nigeria ni we nya Ghana ni wontwa dan ka na ba ko so ye de Gambia ni mama Bosume so a me na me hwa me yire na me ma no ese twa dan ka na me pe bosen wo ansa na me no munya agi pe ba ko me no munya agi pe pe te me yire ya o sa mo send stars me bosume me ya me na se bio what I say teachings way what I say me ya me na mo be je bosen wo me ho na 15th na se dey carry forward na me ka tell me na wo sa wo ntwa dan ka o tua dan ka de bia ko mo na abrofo so na ye de ma wale nti abrofo no pay no e wo animu ta abrofo ntwa dan ka ne bibia wo ye adwen bia wo no mu su class 5 enso pay ye je na ye pe
ebi a wo tax na ebeti a afere so abesa akọje tax back ento mo hwe pay a mo je ni pay a me je na and the kind of life for me live na na yo mo nwa ana mo busa msa adwempan ne e de pa potin ena we dey ena afa so we dey we sa na mka chom se me no mete wo no sabi sa atade e wa ni rompo na se meto ase na me ho beto me a meto ase me nkoto atade a e bia ye market ne body dentene in the name of say me ba be ma pressure in the name of say mba be can say bia chi ntima koto sa atade nda bi eno so ntese bia mentada me hye na nye papa sa atade wa ni rompo na meto a meto se ama me ho to me to mo trans dinos because akwa no sale nkwa ne bo no komu no maame obo ne bo na na wo sale we se ne bo komu na wo se be bo me ho bosia wo se wo ga se ja unu so ba Abrokyire dia na so na mchechire wo no bi no so maame e free by 3 months ko na go funa twenye sky de atwo omo ka tams we advise Adam ye die e good pa and then nyina se Nigeria for no hu me a omo tuche de maame and then hu omo a omo nye live good life what is into obi o wa ye de wo no me say to how to save to manage no papa ho me na very what you say very so what you say enti me no sikasem say sikawe me de to hanoma me kaboma me calculation oh my father what you say sir the best enti no ne bana he me na be ma me na ye de me to no me na ye de me to no na obobosia no disca bobosia enti no da bia na me so apa satan furnace basket kese no wodo eno kwa na me nuru so ntam de me na ewura mfimfi wo hwe ma me si mo ache o ya bad basket no furnace no satan na me won kitengiti bi na me nuru so na me na ahye mfimfi na me ye ne ka sa ka me na nse kwajiska wa abra boso me aso kwajibi wa abra na ma ye de na me timi kan ma ye de na me ko ma kwa kwaji aba me ba na ma paso science store no na me de omba esesa na me de kunyasi wo na me ginem na me sesa me da bia me sesa ska no mo se abranti we die woni ate nti me duru ba bi no na me am table tennis ansa na me tu pan no na me am table tennis no na me nim se me trase hu se omo ba ba table tennis no omo what ya say me trase dwene hu se omo ba ba table tennis ko na mo table tennis me yansa neo anya mapa na ye ma me skanga kra na mapa de ma me no na bo bia no na mo table tennis me yansa esa o transfer what is esa o transfer me yansa table tennis me yansa me trase dwene hu se transfer no obi ba ba transfer akwa oben yensu a edai ano nti me ana sa atena ase e pay fridge esi wa me de pure water ni bia edegu to wona wo transfer no tia no a me se be pure water sachet ba ko ni eje na fasi wo mfa so ba so afa me scanner e de hia me se na nipa ni be ka ho ice kenke me ana me ho no ice kenke na ma chichiri bi e na ko si table tennis wo to wo table tennis a definitely come do oba no nsuo unu so we na chechewa so ice cake what you say unu so we na chechewa be san ice cake me anam to e kan say e kan na me am to aburo me na me to aburo na ma san nsiwe nipa aburo nti ate Ghana no enya say bi e betena Abrokyire no anya e bi obi ka say bi oba Abrokyire na wo te Ghana enka wo say bi o nka wo o we abo na wo yesi dabi me te Ghana no ne yetime de me sinsiwe sata me ko school na me da she bi nua ba me my free pa me go school no me since we ma me na say wo say table be a wo be na wo say nam kura na akoko me bia ba me apetese ba na ma ye bi pen sa ai me na mkoto akoko no ntwitwa akoko no na ma no aho ma ye ne mpusu na table tennis ya be pon no boys anu atoso no na o mai de o twa ngakra nam de nam na ba besi wo ti nam besi wo onu de nam ye no akoko no ne nine po no wona ne nine po no obi atwa atotwene me twa me ntontwene o me boa ye no na no me hwa ne ho kama ne nine po no eno ye ntoso ne nine po no ye ntoso nti o to nam na o to akoko na me yi nine po no mi no ma jack so ma toss ma you fine disambra mutie na me gina ho Jack, on some atoso. Nipa beside the abba. To that be on table tennis and scare ba. Next scare ba na me transfer no obi kwa the mistake than the concrete. Aye, what the mistake than the kwa akra. But my nya no hwe. Me can say e be more second chance. Okwa akra na kwa go sili was stand by. Oba no hwe nyansa.
Mama ya dey aunt na ntuma nya no hwe. Ti mama, yete Ghana no na business. Enti ntra Ghana nka say bia menua. Wo hwa bibia nim say wo peska boom asa tuma ya bibi. Me mapa kora hu me no. Na me computer esi mi dem. Wow. Esa laptop. Ma paka kire dem say na ade ntra mama na am say da say eja me yin ne ba. Me sua wana mo no. Ti obi ama me wan CD a. Ma save bi. Because one mapa yo bi a na anopa ade kyen ebia ye didi anwumle no sefufu a enkwan ka na ye da she fridge ni ntade kyen no ma miska say memfa nkoto ebia banche ene board ne me wo fufu nya de ni tama organize me na mfa mpa masem no so ati ase ne ya wo fufu no nte bia o ska na o de ma mfa ni di no at the end no ono ma miska say me mfa no wo fufu mfra nkwan no ntino na no ska na ye de ato baabi so ati ase teme ne ba ma so no ne menya ska aka ato baabi na de bia na me susu na me susu ntini busume so an so o menya 1 million ato busume so menya cans 500,000 ato sa what I say kra sa na menya ska na me di table tennis baako koso wa kofa bra 18 kofa 18 bra ka kofa gana bra so ntimi ne ba mo so no na matimi nya table tennis maako mienu ena no so bo adwuma ena menya baako ye dey e kan ho nessa aka abrabo no ekoso enti me hu se sabi enioma mafam no nessa ma bedwa brochire na me dey ena me sesa ti bedwa brochire enne wa madwuma so se me ko twitwi toilet so a me kwa twitwi na mama yes adwuma mu ana fo kwa na se mu wa hanom enti hu se bia me chele me life a obi o to office kwa na bi on chele se le me chele what I say obi wa no de madwuma bi come mpoa ai na wo nya driver na wo ni si woni bibi he abrante bi wo ya adwuma artisan otwitwi mrewa to ai wo ya adwuma artisan na mpika me deliver fish ne fries mo ne na sefo enam sa ene ayimu can I say any fruit ni ayimu na abrante no e betwa me mpo me comment as say me kwasi ampanyini me so nkoye saa o say me nya dey me nkokope me clean ayi me drive work na me ye nye na me trust dey say na wo no so udale merewa o na udale merewa no me fa me twa wo mpo o so ati ase enyo tantan a wo hunu no me hu bi na wo de no mpo no wo ma fa twa mpo wo de me de betwa me mpo a me trust din hwe nipa no manya de man kasa komi mu se eya hoya because nipa no trust hunu se e be me ba kuro mu ase no o young guy to say me a e be ba kuro mu on de wo se bia de ne ba no so aketekete what you say eating unko yeah yeah so cha fans for it cha fans for cha fans for kase mo what to say me domu nyina papa no blele me domu nyina so on tabusu ya mesrem se na ye ka no wo ye boga mesrem mamo nkyerem wate sa wo kyerem ho akodu Ghana wan hwe ya life e be short wan hwe a dia mpeso be no na obi di bibia ye de ya bob bi agu oni so yesan e na oba ye no e na sei to mesrem say nipa na asem ha onu do cleaning me driving driving na wo ye no twa me onu di betwa wo mpo na me bo sabi onu ne de na oye nde ye so ati ase so de onu de ne de ba betwa me mpo but me no de bia no pepa mre wato me kura no man kan ho asem hu ne ma sabi e wo ho man kan ho asem so no ja ne de to ho e betwa me mpo ye nyina nipa adwuma bia wo ekuta obi anu aye de waso mu yi me fa madwuma metwa wo mpo a ye hia me edwete ye hia me ne se manya misika to ba Abrokyire na de bia mka se Germany yet no oba menua yiro ho na at least omo kasa no sua kakra so osuom kasa no kakra o wa adwuma de bia wani beje so osuom kasa no a o wa adwuma obi stress wa obeti ase me kan ni janya se be ko jedwo na wo sresre o nyesa wo sresre o wa adwuma pa na edi watam so na wonte wutina adwuma wo yonko di watam ebi obi ato ho ne adwuma ese ka wo de manipa ne ye na nipa no mo aye because o nse wonte kasa no nse wonte kasa no ni wo di watam so no obeto wo adwuma ho
aka wo position the esne no so nam sa won take asent no na guide position na da wa koma nipa no ti mesrew ntobu o ti kroma say no stress overcome no ko Ghana no osan ko tete no go mo so nta ko se broni na obi tete no go so a ko du Ghana o krom for Ghana so ko akwa ga nso ko Ghana no obi adi wo yawo so ati asent ti mesrew bonga fo na wa Abrokyire no yenye very careful na ko du Ghana so a na wo ba obi ma ne wo ahwe yi this time no amane no so bi ma ne wo atade ewu wo so ma pam atade muntie omo dili bad drugs no mo yeni pam atade no a na anu no se me kire mo a ewie de besi na kire atoa so o pam atade na atade no anu no se no on buka na kese so ata se na ade no omo da hyehye on ketengete ti wadwene nya dai e maso wadwene maso da me kire mo okọ Ghana ebia na me ka se wo kra te kita wo munyedu na lawyer mpoba mu a aboawo amanedie ne sa wati ase amanedie ne sa ne mano o ji ade a nti se bia obi rapi ade ho o mane na oba no rapi ho a na ni ho atete ne o mane nyina no na mane hu no se watete ne o mane nyina no ti weni se na be ya wo no ntade ne ba ye na no di kan so anu se ne hia pa anu se be ye bu atoso bia no fa side e fa wo na nipa adwembone wo nipa tirim obi ye chi obi 2.5 years yes obi e kan se Canada ye chi obi 2.5 years nipa no wai ana obi wo ha wo gina airport oh wonyi we ko mo bi Amsterdam na me nim nipa anto mo gina ho obi wo gina yes me ba se ko bi di ba ebem sa o gina airport o ja won gina letter we mo bi Amsterdam na no so ya dia letter so tio wasili letter ne ho nyina de solite kwa de afa ho na sabio letter nde be na shem di ba Ghana skenke na na man kwa se an ye fa 14 nchire ana se fa 14 nchire na ye fa nkunu so nchire yesre mo nkope nkunu be nya de ensra tin mo mpe be nya de enom yesre mo mpanyimfo enkun e wa ha we meyere wosra no aye na ha wode we so de pepa de nimu a na nimu so aye da na ha ntimesre mo mu ya na number mo ba e de number be de be ma mo e be da so we e de ba sa na se obi aye de apo bi aye de ato na naje ntimesre mo akwanto mo asem no ya na de bia na ye kan mo jeje airport juwe ko mo so unse ti ya na kwakwa se obi o ho a na say no dey say me hu ni straight because first for me David ma me first pa no minimum first pa unse na nipa bone for no so sa se ne nti obi o ebi amesra wonye ma ade we say ma obi wa ebi aka ne kwa pa so no ba on be hu no say obi aba no age ne o ma no nti ade na e be start their business nsaade a eni ebi a wo no wode ne wa bi a da awuruwuru ma frefra nti gina fa ko obi okropo ma meti o ya soma no woni mo bia wo Amsterdam ho muntie obi o woni mo bia wo Abrokyire ha woni mo bia wo Germany woni mo bia wo England woni mo bia wo baabi but ofie bayefo tie muntie o ofie baye ukọ Ghana na wo na tirimoden wo kire wo ho kire no wa kire nda obetu dana wutu no onim tino no aba begina ho obedodo wa dane no ho mesra wonyiwe ma nipa so sima me wonsa so mu sei kura kekempo no na wo dada ne sei ya na so anya yi a bidonya me wonya wawie ya anche okwan mu a obedu Abrokyire wa dwuma nyina sei onuma nyina ya basa enta me ka cha bogafo no sei menua kudu Ghana enkyere wo ho biuyam sabi obi nka sei yi usika chechewo wo yisika kura chekura na obenya ho what I say so okona japade na akoya ye japade no ebusafo no obi ya abonatimoden na wo no se na wo boatimoden na enkobo bi nya bi so okoya na ebusafo no mo 20 na sa wo boatimoden na bone bo mo nya 20 nya timoden eba na fina sending 100 stars thank you maybe 50 stars thank you da masia menshira mo send fa support movement no sa so what I say enti no mame obi wo watch Abrokyire wo yoba onya kunupa obi wote Abrokyire be ma wonya yerepa aware mu nsem bo bebre we echina san mo nyina bebre mo ento kwankwa nya kwa nyina no so enya drosu keke o eye wu nipa na obeya me de nyawo eye wu nipa no na obeya ame de ye de nyawo me adwo pa de bia meka yara me ma bra bo mu nsem eye example echiri nipa bebre so ati ase obi wo ko Ghana nipa bebre ko Ghana etu omofo mo antie mkodu Ghana na mo ha mo be dia danse npa bebre omo yeso mo ko Ghana yeto mo fo se Ghana na wo ko ne de to bo ase ukodura
ade we say you say oh we say we dey nyahwe am to toto ne man ko che omo kwa me so ade ni ma me nua ade ni we die ni wodo sa pan na be sa ba buchi o Ghana na ko ni nyeda because wakono mpabo ato na bia auto moku ma we to surface ma we moku no beka say we nkope moku no na aye ntoko abusu ni ntuma no we say we kan santuma we taste na ko ntoko abusu ni ho ade na da so nye boga ne fra buchire ba no o ba nde no be o de ba na obi okra wo fra buchire akwato akwache ntawo no na tawo na ne bre me tawo de mende what me tomu efra buchira shepo ade akodu Ghana wo akoche obi no na mo de mo ade bre me de me pa iPhone a wo se mo internet aso ma wonu hu se wo mpo ye de beje wa mo ye de wa mo nu hu so ye de wo ye sa ade no so ate ase nti nu hu de ana sa de end no nya de so be sa de ato aso bi so nti da bia no me se boga fo mpemosem ye nhwe ya na mo tuo mu ye de eyi wo hwe na mo tuo mu ya dane da no so ebe bo rejano no nko dane ebe de ebe bo e wo abrabo tabusia ye de bia se be ka cha da maso ba so a share video unu bi nye de entie na anu edene very good na me kai mu bi no so ko Ghana mesre wo ye boga amfa kwense nche da mfa kwense nipa no twene mu ne betene be pe mfa kwense nche ne da ena wo sam ska soso ye careful ma no ne bibi nkodu Ghana no ena obi besra mapa obesra mapa no hu me no boga oba no so aba na mpas was no obomidin obomiti obo me kradin obomidin no pebi ma me nkokoto bebi ni ye nam so we papa panyi nam ka che mpa so da pebi ma no o da sa man kan David wa won sem na me peska no na by force tie me anga sa me nsem na wo peska no nam so you lie bad mapa na wo ho no mpa ya ata ntije wo bia na da ye mpa no chansa na beto ya ata ni bibi no wo ye ni wia na da ba na ba no so wo kaka kamanya de menfi no efro ko no humi anu aye style okay baba efro ko no humi anu aye de no aye style what I say na on pesika and no so papa de man what I say then you have who agenda yes or pemi anga sa mensa muska nam se da bi ntimi nya boga fo mesra mo uduru Ghana ene ka paliska no go fon so momo no asende amanipa no so what I say and also uduru awadanfo bia agini dipa no one na mo na wo se ska na da mo na kita anaso no wapa na enamo a wo maame na enamo na ska no wo no tu sha afali fo bu abonten na obusa wuska mama wo maame anaso wapa ayede e ska na ma save life mesrew na Abrokyire mu nsem eten Abrokyire mu abrabo ntam sa adwepan da bia no boka fo ne yen ka no kore e mayan fa homa hye kon mayan kan yen sa mu yachi na yen brage wa Abrokyire ne kudu Ghana na yen timi anye bibia at the end no nipa no wanya kwa fa so do fa so bi odo be fa so information where you go watch us ntebusia mon share video no e say no no wa bebre e de bebre so maka chem say BeckyTv na AdwenepaheneTv ye de information ya coach problem my bebre mo ebusia ye de video no be sia ba me san kai mo biom say coronavirus new update on mo de aba no this time around one had lockdown me 100% to one shall lockdown be ba ni say do my yen some person chenchena obi a wo panye no muntie enam so obi a wo panye ni ntino ma won say nipa be 70% e o Germany ha a wo panye ni bi o me say obi a dey wo panye no do mo yen say from enra o ma sa the sa lockdown no house can spare carefree no o ma sa dey start e o Germany ha from another 9 to anopa 5 o'clock no untimi mpie wo be pia je so reason je say bia wo adwuma mu ne bia wa pon night work na ba fie ana say wo ko night say the police control a adwuma for be ma letter to wo adwuma na say ma letter busa chef say le be ya ko for ha obi anya de enfa anya de enfa emro eno no so achi no da bia me adwempan dem say mesre wo baso a no subscribe YouTube channel na maye share video ne de enfa maye say le be ya be de be boa ena bia mu so no train aye fro no e say e free echina air kono ena nwume no mo tena se o parliament tie mo mpa ye say o muntu nya de ensign ni nyina nwi o mo sensign ni nyina wi a e so be be na wotwe adaye nim ofuru train na e so show opane no pass e che so wa opane no enya wa mo opane na da bia yi so wo snare test e wo ho snare test to wa ofuru train na wo di kan ye wo ye snare test na ne o mu hu a o mo say wo ye negative ena o tumi ofuru train no enya sa ade a enya sa ade a o me maka e wo sa
enema no chebusu ya mesre wo yen tutu enoma yi na say ebe beginning no mo che wo ma wo ka but e ma wo time be 1 week na ogusu eye sa ade na o ma aka ti so mpeso bia wo pane no se na be ya ale no because awo ba enom se virus ne dey eba obi awo ba virus so ba de nke sige se hyew Ghana ya ale ni bia de o ebusu ya se ma me obi abeka che wo do fo a bi fa kan bia che na mi hwamo na onto obi ankwa na mtino ya besa ye de ehie bi I hope say eniema adwenpahene kai ni na no bi atoti tina me share video because I very same way very important because obi wo ho no ma onko Ghana da the first time I oye de obekọ Ghana ni so what you see obi so wo ho no so wa Ghana but san wa ko Ghana da but san niema we mu nyina nipa no onim enti no wo no tips out there mom na you very good ebe mo ma show ma omo so wo hu enti no ya da mo nyina ma se mo am send the stars ne mo am share video no wa share me nim de enti wa share but all the same na ye mo nyele mo we Jabusia mo share why you can put the ball Ghana skincare product e da mama adofo BeckyTv secret ama ne kana ayo such na ha ene ma yie pie divine organic skincare product and amma me kana yi shining like a star Miss Ramo omo UK mon contact yo mo ship worldwide so we are tuntumo we are koko so we are honu mama hey na say wonu wo so kan for divine organic skincare product ama manfo necessary kuru na aje wo sa no na amma me kala aye such na ha sa na kuna mesra no say ya so e bia na za tuntumfo de wom wo kala aye tuntumfo de wom kokofo de wom half cast for so de wom hey and na dey me dekura no say uko ho a 10% discount ubo BeckyTv and AdwenepaheneTv a obema discount come wow and then UK you never your boy you papa that's what the number no and gusu no yesra mo contact no send e be ya also body no e be na ha ono such it is me die no ono ina dampa mu a he obehu yire no yedum light kron pa obehu yire no wo so kunu etuntumu o we enwan o me say odo adia eye Ukraine say ni emblichi ane kama papa abusu mu contact ye ni abai wate I like it. Abusia sa be pede mu nyina mu asra mu nyina nyame adoma mbesa cha Adwenepahene na busia na na aka se da mu nyina mu asra mu bye bye peace out.